Reka tubifurize ibihe byiza mwese bakunzi ba Bizaza TV Rwanda. Iki gitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahoro kuri mwebwe mwese abagiye mu mirimo, abari kwijyamo kandi namwe abayirayemo. Ni igitondo cy'ibyishimo kubera ko twese twaramutse amahoro. Reka mbashimire rero numukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya Bizaza TV Rwanda, mwebwe muri mu karere k'ibiyaga bigari ubwo Rwanda, Burundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari Uganda n'abari Sudani, mwese bifurije ibihe byiza. Nairobi kandi namwe muri Kenya, nizere ko mumeze neza. Igitondo rero nuko Fardc iremeza ko yavanye M23 mu gace ka Warikare mu ntambara imaze iminsi n'imirwano ishyamiranya hagati y'igisirikare cya Kongo ndetse n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero gifatanyije na Wazalendo cyatangaje ko cyavanye inyeshyamba za M23 mu gace ka Karembe muri Warikare. Ni nyuma y'amakuru yemeza ko umutwe wa M23 wafashe aka gace nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru, aho M23 yabasha gufata utu duce dutandukanye two muri Warikare. Ni ibintu rero bikomeje kugorana, aho ibihugu by'amahanga bikomeje nabyo kuba byamagana iyi ntambara iri muri Kongo, aho urugenda rushira mu majwi ibihugu bitandukanye, yaba igihugu cy'u Burundi ko kigenda gifatanya na Kongo mu kurwanya iyi mitwe, ukumva n'u Rwanda narwo rukugenda rushirwa mu majwi. Ariko igihugu cya Angola nacyo kizamuka umunsi ku munsi cyamagana iyi ntambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwa mbere rero bamwe mu bahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Warikare bemeje imirwano yabaye ku cyumweru n'ifatwa ry'agace ka Karembe kari hafi y'urubibi rwa teritwari ya Warikare ndetse na Masisi z'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika n'ubundi Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero bikomeje kugorana, ni ibintu bikomeje gufata intera, aho abaturage bakomeje kugenda bahunga bava mu byabo, abandi bakahasiga ubuzima. Radio rero Okapi ivuga hariya muri Kongo ivuga ko imirwano yubuye kuwa mbere ahagana sayine z'amanywa muri ako gace hagati ya M23 imitwe ya Wazalendo ifatanya n'ingabo za leta. Iyi mitwe rero Wazalendo nayo ni imitwe yagiye akenshi ivuga ko irwanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko muri iyi minsi ikaba byarahinduye imirishyo, aho bikaba byarahinduye ingoma zahinduye imirishyo, kuko iyi mitwe rero ya Wazalendo ikomeje gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se n'igisirikare cya Fardc mu kurwanya iyi mitwe ya M23 ndetse na FDLR. Kwa mbere rero nimugoroba igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc cyatangaje ko cyavanye M23 muri Karembe, kandi ko Fardc igenzura byuzuye ku gace nyuma y'uko benshi mu bagize M23 basubiye inyuma bagana imasisi, bagahunga birukanga rwose bacucura, birukanga ivumbi rikahava, kuko bari bamaze kubakubitamo bisasu bikomeye cyane bituritsa, maze bakabona ko ibintu bikomeye bagasubira inyuma. M23 rero nta kiravuga ku byatangajwe na Wazalendo ndetse na Fardc, kuko M23 bundi ikunda kuvuga ko rwose itagitsindwa, ariko ubu tuvugana nta kintu iravuga kuri uyu munsi wa none. Imirwano yo hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kuvugwa mu gihe mu cyumweru gitaha hateganyijwe gusubukura ibikorwa byo gushaka amahoro y'u Rwanda muri Angola, bigaragaza ko byibura bashaka kuba bagana kugira ngo barebe ko izi ntambara zahagarara, yaba iyi mirwano ishyamiranye hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Kongo cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo n'igisirikare cya Fardc, ndetse n'imirwano kandi ivugwa umunsi ku munsi hagati y'inyeshyamba za FDLR zivuga ko zashize zikoze genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Ubwo kandi harimo n'abahoze barwanira muri mutwe wa FDLR. Abategetsi kandi ba Kongo bavuga ko ingabo z'u Rwanda zifasha umutwe wa M23, ibyo u Rwanda kandi ruhakana. U Rwanda narwo kandi rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
gufatanya no gufasha FDLR ibikorwa gushaka intwaro ndetse ibyo kurya n'ibindi n'amafaranga, ko ibyo Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ikabihakana yivuye inyuma ko idafasha umutwe wa FDLR. Reka benshi mu barebera hafi ibya politike muri aka karere bavuga ko bishoboka imirwano yahagara, kuko yaba Kongo ibihomberamo ndetse n'imitwe itwara gisirikare iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo igenda ibihomberamo, kuko abaturage benshi bagenda bahatikirira. Mu biganiro biheruka gahuza cyangwa se biheruka guhuza u Rwanda ndetse na Kongo, ba ministri b'ububanyi n'amahanga basabye umuhuza cyangwa se Angola kongera agategura umushingwa w'ibyakorwa wuko bashyira mu ngiro cyangwa se mu ngiro ingingo ebyiri z'ingenzi z'umushinja cyangwa se zishobora kuba zatuma ibihugu byombi bigira amahoro, zo kuba byagira kandi bagira amahoro arambye. Angola kandi yahaye impande zombi ariko gusenya umutwe wa FDLR ndetse n'u Rwanda guhagarika ibikorwa by'ingabo, kureka ingabo zabo kwirinda ko bazajya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bikomeje kuba byagorana, aho uyu mutwe wa M23 ukomeze gushira ibikorwa byabo imbere ku Rwanda bivuye inyuma, kuko ngo icyo bashaka nuko bashaka amahoro abimukira cyangwa se impunzi z'abanyekongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bwo n'abatutsi bahariya muri Kongo bagiye bakurwa mu byabo, bari mu nkambi zitandukanye, abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze ya Kongo, ko basubira iwabo muri Kongo kuko ari abanyekongo. M23 nayo kandi ikomeza ivuga ko abanyekongo bakeneye amahoro, bakeneye demokarasi, nk'uko igihugu cyabo givuga ngo ni igihugu giharanira demokarasi ya Kongo, ko bagira amahoro ndetse n'umutekano. FDLR nayo ikomeza ihakana ko rwose nta hantu na hamwe ihurira na Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se n'igisirikare cya Fardc, ko rwose ntaho bigeze bahurira, ari umutwe uri aho ngaho ukora uharanira amahoro n'ubwigenge bwabo. M23 nayo kandi kavuga ko ari abanyekongo atari abanyarwanda, nk'uko ibinyamakuru bitandukanye ndetse n'abarebera politike y'aka karere bavuga ko M23 ari abanyarwanda, ariko u Rwanda rwo gatire kare ibyo ngibyo ntaho bihurira. Twebwe RDF twibera mu Rwanda aho badukeneyeho tujya, ariko ntabwo twajya muri Kongo. Gose wakumva gute igihugu cyaba kirwanira mu kindi gihugu? Ibyo ko bidashoboka. Mwebwe mugendera ku bintu byahise, ariko nyamara ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo twebwe turi muri Kongo, ahubwo mwebwe ni mukemura ikibazo cyanyu na M23, nkuko bavuga ko ari abanyekongo. Ni mwebwe mukemura ikibazo cyanyu, ahubwo ni mukemura ubufasha nibwo twabafasha, ariko twebwe rwose naho duhurira n'uyu mutwe wa M23. Ni bikomeje kugorana rero, ni ibintu bikomeje kuba akasa mutwe, ni bikomeje kuba gatera nzamba. Ariko icyo twifuza nk'abanyarwanda, abatanzania, abanyekongo, abarundi, abagande n'abanyakenya, icyo twifuza nuko Kongo yagira amahoro, u Rwanda ukagira amahoro, Burundi ukagira amahoro, Kenya nayo ikagira amahoro, cyangwa se aka karere k'ibiyaga bigari ndetse n'akarere k'Iburasirazuba kakagira amahoro. Nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ukore subscribe, ukore share ku biganiro byacu bya Bizaza TV Rwanda. Nayindi neguza naho ubutaha.